Sanibonani guys, how are you guys? Welcome to my YouTube channel. Abangangazi igama lami nguJosie. I'm a storyteller. Ngikhuluma iy'tori ezenzeka real life. If you do have a story esihluphayo or esenzeka empilweni yakho, ungangi-inboxa ku-TikTok ungisendela inamba la you can send your story. Ngizokhona ukusikhuluma uzane indaba, mina ngizane indlebe, and then ngiyaza lana ngizokhulumela abalaleli bethu, then bona bazokuphi advice ukuthi what can you do. Okay, shop. Abangaziyo abahlala babuya ku page yami, ngiyabonga guys for the love and support, for interaction. Singene story. Uma uyangibhalela awuSjozi or awuSjozi ye mathatha. Mina indoda yami o-addicted ukuthenga isipachi maboya and ngime umuhulu. Story time or usisi uthi awuSjozi mina ngihlangana nomyeni wami sothi mina wakhe uBiti so two sister nehona uBiti. Ngihlangana uBiti e-high school. So masihlangana e-high school, unfortunately mina the first time mangithi ngihlangana naye esengubeni. Kwaba ukuthi vele kuhlala ingane. So kwaba ukuthi yena uthi labasekibo ukuthi umoshile before basekithi bazoletha umlando ekibo. Abena so uya confessa kibo ukuthi umoshile kuphabona. Kwathola ukuthi umkhulu wakhe ilabantu laba babelievele ukuthi umntwana womuntu awumoshi wameyeka. So wabe ukuthi umkhulu wakhe umuphi imali ukuthi no sizokulobolela lo mntwana azalelwe ngapha isibongweni sangakithi. Or awuSjozi no problem. Wabe yithi kithi bayobika isisu, wabafika bese bayabamukela bakhuluma ukuthi nobazali besicabanga ukuthi labantwana la ngono bashade because asifuna ukuthi umntwana amosheke. Yabona uthi lesa sikhathi kudala ukubelievela ukuthi untomazana fanele ukuthi ulotsholo sesoyivigil uthi leso sikhathi. But okay, awuSjozi no problem. uBiti kube ukuthi vele basekiyovela bayangilobola. Ngisesemncane phela ngina 16 ngihlula ukukhulela ngasikibo uBiti befuthi bayancedisa ngomntwana. But unfortunately awuSjozi akilobele my first child. Athola ukuthi vele disabled. So kwaba very difficult for me to go back to school. Umntwana makasi right, umntwana muphila ngamakhimbi or awuSjozi bophilo bobusi right, and nakuthi unosathi ukuthi mongangena ngamapampers bekusangena amakhimbi la ukwashiwa. So bengeke ngikhona ukuthi ngibele isikole ngoba sengiya drop out esikolweni just like that. Ekithi nabo like they had to understand ukuthi umntwana akasi right, kumele ukuthi ngihlale nomntwana. Or awuSjozi no problem. Hayi uBiti yena ngena waqhubeka vele wangena isikolo waze waqeda umntwana solo yakhula awuSjozi ngidlula ka uBiti. Awuna mathatha like life is good ekibo uBiti bayasupport umntwana. If ever bonke ngishoda nga something bayamthengela, if ever bonke ukuthi namishoda ngizimpahla bayangithela like sebangitreata like umntwana ngali because of ngize ngimncane. Uthi hayi uBiti angena isikolo aqede ahambe ke ayifuna umsebenzi uBiti. uBiti vele athola umsebenzi awuSjozi bophilo kuthome like sebuyacaca phela manje sengina 19 sengiyabona hayi bangina 19 years ngithi kibo ngithi bengicela like ukuthi ngabela esikolweni because lo muntu sekamdala ugogo ngasala khona hlala naye uBiti ali awunamsadi yakatlotsana ngesikolo na hayi uhudise ngwana. Or awuSjozi kwaba-ke ukuyela kwami isikolo just like that ngabe ngiyarelaxa ke because papa thing said I should stay at home and ngihudise ngwana. Uthi okay no problem awuSjozi isikhathi ngithi 2021 mangithi 21 years old uBiti kwabe sokuthi uthola umunye umsebenzi la besebenza khona kwabe sokuthi salary ithi xaxa. So uBiti wathi you know what ufuna istand ngizona ngizothenga umkhukhu sokushayela umkhukhu. Hayi ngabheka vele ku community ngabe singahamba ngathola istand uBiti vele ngeqiniso mathi makafika vele wasakha umkhukhu kwabe sokusuka kami ekibo uBiti siya isohlala emkhukhwini mina nomntwana sihlala emkhukhwini uBiti yena egoli uyosebenza. Yabona uthi hayi isikhathi sami umntwana sekamdala but beside that udisable akakhona ukukhuluma akakhona ukuhamba like uphila aerobics. Yabona uthi hayi no problem kube ukuthi vele ngiyazama nami ukuthi ngiyasupporta like igidira the veggie ndulunyana skidira diveti lesasikhathi kudala vele besibelivela indaba le yawuruka amashela uthi bekiruka amashela ngithengisa bengifenza bekufenza ngisho bathi ukufenza abazali bethu kudala kufenza kona lokho manje lokhu kuthuma amalapha ama-white bayenza ama-flowers babiza ini hayi lokho crusher lokho ukuthi like waruka ukufenza manje bathi ukufenza uri ngiyakhohlwa legamara ngiyalazi ndiniyazi oh mana Jehova. Yabona so uthi hayi bengithengisa vele indwangu vele ngizifenza mara ukufenza ngisho hayi mara ukufenza manje. Yabona uthi hayi nami ngizama phela ukubhalansa ngiyana uthi hayi uBiti asebenze awuSjozi asebenze asakhele 2 room.
Ngabe sihlala khona uPete athi no what fanele hambe ngiyocedelela ngasekini ngize ngisenze umshado. Or awushozi lesa sikhathi dala umshado bongasi like a big thing like manje le wenenza ngakhona. Yabona uthi hayi uPete vele hamba icedelela ngasekithi kube umshado vele mina uPete angigcobise ngube white kube ukuthi kuphuma kwami vele ikhaya completely manje abasanguludi vele siphumene ezandleni. Uthi hayi after umshado uPete vele athi ufuna ingane enye boyithu senze igane maybe izovela right ezokhona uhlala nami phela uPete uyasebenza nangihlala ngiwana lo. Yabona uthi hayi kube ukuthi ngiyakhulela ngechild number 2. All awushozi angikhulela ichild number 2 umntwana naye mangimzala avele afana nalo. The same thing, no change. Bayafana boyithu. Uthi ngibona ukuthi uPete like udisappointed. Nam I was disappointed. Ndimo nako werile ngora. Umfe bana babayithu. Wabona baba sakhona ngiselo. Wabona uthi hayi uPete abe supportive just like that. Ukuthi angabe nenkinga angithumela imali, fanele show ukuthi imali ethi enough ukuthi if umntwana wami ehlangahlangana ngikhona ucela umuntu angisale nomunye ngikhona ukumisa umunye isibhedlela. Uthi hayi awushozi impilo ichubeke. Uthi indoda yami awushozi leso sikhathi nabantwana abancane azange angikhomise isikhathi sokuthi uyachita azange like kube nama sign because of nambonsa wathi khojebuka kajabuka itsa so kajabuka itsa so kushejebuka ekyaga. Uthi beka yenza njalo each and every time la sebenza khona angana pay slip ahola ngi-envelope kwafika la sasebenza khona athola khona i-pay slip angikhomba ukuthi imali ngenzeni uthi bekuyimpilo like the way nathephe hakathing bengacabanga ukuthi one day angaze angijikele because of bekathembekile kimi and nami bengithembekile kuye. And one thing bengithanda about ifamily asibe bangangena indaba zethu bengasabantu basicontrola ukuthi senze singayenzeli. Nami my side benganamuntu ongena indaba zethu bengihlala ngiwani ngivakasha leso sikhathi bekuyimpilo siphila. If ngiyahamba siyasawuma ngizohamba uPete makakhona sicela abantwana sibashaka gogo sihamba siyithuna uPete bekuyimpilo yami ke benginganabangani. Uthi hayi awushozi kube ukuthi uPete so yaqala la sebenza khona offer ngama 49 yabona. So uthi okay sharp maka off uza endlini sisa after 2 weeks years uthi vele kwaba like that. Awushozi how uthi umuntu uya offer le veki le uyangifonela angeke ngikhona ukuza ela namsebenzeni bangicelile ukuthi ngisebenze. Uthi hayi ngithi ibe futhi imali overtime siyayidinga ngona usebenze nokuthi uze lana ungasebenzi yenza imali baba. Uthi hayi si communicate kahle siyazwana awushozi. Uthi hawu kanti umuntu bewukucela kwezika vele ezozenza vele empilweni yami. Or awushozi weekend le angezi weekend ezayo eza angezisa aqala sofuna ukuthi uzakayewani ngenyanga. Uthi okay no problem. Or awushozi mona hawo motseba ndoda yakhe yazi into ehlala iwani uyayibona uzoyibona nangi appearance ukuthi lo uhlala ewani. Uthi ndoda yami the whole time bengimbona ukuthi uhlala ewani bengimbona nje lanoma vela ukuthi shem chizo uya ayina shemezi azanga ayinotsona. Uthi bengimazi bekaza nowashina yakhe ngcolile ngiyayisha yonke ngiyayina ngipheka kahle emabhegeni wakho ujika naye makeza uhlala washina lichile the whole time uzana amaphilosophy angcolile amaphilosophy angcolile ngiyawawasha. Or awushuzona nowayitla monaka utawa berry shirt white are motsete straight mothuwa umutlo ngikasti soft. And ngiyazi indoda yami lahlala khona iwash ilinda ize ifike la ngizoyiwashela istay soft isusa la endlini. Or awushozi ngicala ukubona lapho ukuthi ikhona into off but ngibele fear ukuthi ke mujishe or kwenzakalani yabona. Uthi ngizithulele ngithi maybe washele someone emsebenzini or somewhere yabona. Uthi ngingabuzi ngifuna ubona ukuthi kahle lento le iyaqala or vele bokuqala kokugcina or isicalo sayo na. Uthi hayi isikhathi sihambe awushozi kube umuntu vele akasezivele after 2 weeks so uza once a month and asisa discuss. Or awushozi umuntu makafikile endlini le ndaba ukuthi afika ngepay slip ayibe fathi ambonso ngayenzani yabe siya canceliwa. Umuntu akasangikhombisa ukuthi ukhola malini wenzekini ama overtime in akasangikhombi. Or awushozi ngingabuzi ngithule ngithi ngithi maybe uzozibona ukuthi wenza amaphutha as rectify but akuthi askadikena. Uthi awushozi hayi ichubeke kanjalo ke indaba umuntu manje sekaza kayibani ngenyanga.
says every month chelta samponsa chelto mfa cheltenyane uyangidinekela like babulela na umfonela like uba usuka nje abe nolaka casuke nje fanele ungambuzi ne angathi umbuza something uba nolaka uri awushuzi ngihambe ngithi yabona le ingangami ngihlele emshadweni iminyakanyaka azangibe nalezi inkinga lezi so ngcono mina ngiyikibo ngiyomreport ibo ukuthi awushuzi ngifike kagogo ke ngitshela ugogo ukuthi gogo ngicabanga ukuthi umntwana khona umfazi egoli because nangu uyavela amasheta ayiniwe uvunuka soft manje akasafuna ukuzikhaya manje imali incane manje lempilo besiyiphila siphinile akasafuna ukuyenza mawuthi uyakhuluma na uyacasuka ugogo athi ayi akunankinga mntwanami ngizomfonela ezikhaya uthi ayingeciniso vele le weekend ezayo vele afike vele ubhidi makafika vele uthi afika ngibuza athi wena ukhuluma utshele ini umama uthi mina ngibele ngiphinga ithi angamtshelanga next part uthi wena mawufika uzele nakuye or awushozi ibhidi athehwa ikohawo nakushala konhlu ubhidi ayehlayikiwe makabuya umuntu vele kuya uso uqwelelene ya uthi mina nginomfazi umbonile lo mfazi ye ungibangisa imali yami or awushozi umuthampotse ke chalta hayi nakimsadi yakhe bereki ngichikena kosikolo athi ungibangisa imali yami ubangisa anginamfazi yabona or awushozi angimtshela ukuthi banganamfazi ngiyaqolisa because mina uactor ngathi umuntu onomfazi unuyide soft uyaayineliwa awusizi nasendlini ukuthi siphila kanjani ini nemali yakhathiwe awusise umuntu okhona ukukhuluma nami uhlale phansi nami esumfazi wakho siphene izinto wabona or awushoza ubentware na uthi kube umuntu ukuthi uvele apologize uze ngitshela ukuthi no emsebenzini ngicela iviki ngizohlala nani ngiyaxolisa mfazi wami ngiyakuthanda uyakwazi lokho or awushoza ikabeke uathele ngayona unfortunately nakebe mmeleni Dona number 3 baby number 3 uthi ngibe pregnant umntwana we3 hayi umuntu achika bele goli uthi isikhathi mase ngimfona nje ukuthi mina ngathi ngikhulelwe yazi ngathi ngikhulelwe uthi ubhidi vele angabe nenkinga athi hayi mfazi wami ngizoba support labantwana ungawari or awushozi nakwitsamaye bhidi vele ka 9 months enekile pregnant azama ukushintsha azama ukuthi yeza twice a month endlini azama ukuthi usende imali enough aromele challenge that's all chance ke child the cravings everything angabe nenkinga or awushozi sifisa ukuthi ngozala manje uzala vele umntwana lo u3 kube umntwana vele alright normal onganama complications uthi hayi kube ukuthi ubhidi vele uyajabula vele uba muthucha uthabileni azayenzela umntwana iphathi futhi umntwana bokumfana azayenzela umntwana iphathi athi indlalifa yakhe yabona kube mnandi awushozi buphilo like buthome ngare bona back to normal buphilo bona abantu naro wabetha angasabenzi uthi isikhathi sami umntwana makana 3 months ubhidi aqala bele back to izintela zakhe sokuthi uyafihla ayaseze ekhaya manje ke siyajampisa 2 months utla kholinga yabo 3 nakwe ngo 3 months afita mothosahle batshele twa Romela yabona uri awushozi ngibone la ukuthi ukhona umfazi ukhona obviously should like lisa sikhathi bengenzela because of bengikhulelwe uthi hayi ngibe ngingabe nenkinga awushozi ngithe mina ngiyotshela umama ukuthi umntwana khubile ezindleleni zakhe zakudala so angazi ukuthi mina ngenze njani because angafundanga mina abantwana bayi2 so make it sure uri awushozi umama wakhe was like you know what indoda mayiso uyayisebenza uthi umama wakhe angithathe awushozi risambe sika makhosi umama ugogo sabe seka makhokho phela umama ungitshele athi if ever lo muntu ukuyeka ngalabantwana babayidala uyenza kanjani because akekho umuntu uzokunceda nami ngibona ngiphila ngepentshela or awushozi kana kuje ummeke umuntu omuholo yabona nami sengibuba early 40s or awushozi sihambe vele seka makhosi masifika kamakhosi khulunge vele ugogo athi umntwana nami lo makoti wami la umntwana nami sizela sifuna ukufasa indoda yakhe inamehlo ngaphandle sicela ukuthi ifase or awushozi makhosi ahlanganisa izinto zakhe athi ngimele ubhidi makafika afike mina ngigeze ngale meeting ngikhuluma izinto engisifunayo ceda la sikhona ngiphile sangaphansi ngifike ngicobisile singaphansi then ubhidi uzoba right or awushozi bhidi vele nakwe fihle bhidi afihle get whatever yimakhosi amputhe ngiyona ngidlale nobhidi uthi ubhidi awushozi from there ashintshe abe umuntu right but kube ukuthi ubhidi manje uphatha ngipatch maboya every day and kinalabana basing right awushozi kiphela kyabaguka kibayisamo like my bag it's not I say right ukuthi ngasole like kili busy active ngiyakhathala yabona or awushozi kube ukuthi umuntu ifuna every day yabona and umuntu so uyeza vele ekhaya after 2 weeks utlanto and ubatoro player quality kontu because ubakanthwela or awushozi ngibona ukuthi umakhosi ungiphe into wrong ukuthi ngabe afuna ukuthi indoda engithande so indoda wona no irata
sepatlo sa bosigo fela and ke ntho e batlang fela if o mo fa sona bophelo ba gago bo ba right o ya jabula kuba nenjabula endlini but if you say no siyacabana alright awushoze ngihambe ngehle ngiyaka mama ngitshela umama ukuthi you know what umakhosi into angiphona ngibona ngathi ayisebenzi kahle cause upit ufuna into le ebusuku every day and manje sewufuna ngathi like uphila ngathi umoya wakhe oxygen yakhe so akisahona mama ngari makhosi umfile into wrong uthi umama angiphendule athi uthi zefuna indoda yakhe ezendlini indoda yezendlini indoda ilala nawe indoda yakusupport usabatla ngwana then cause nangizamile ukukunceda usafuna ini uthi gogo athi ayabona mina izinto usifunayo ke manje angizayingeni cause ngizamile mina ukusacrifice umntwana nami ukuthi imiseka amakhosi manje usafuna okunye futhi mafuna ukeka amakhosi intombazana hamba wedwa ungasangifaki or awushoze ke bona hormo akena plan and angeke ngike kumakhosi ngiwani kuba ngathi mina sengiyathakatha uthi ngikhuphuke ngibelendini or awushoze ipita ebatler bakhe ngithi mtshela ukuthi mina ngeke ngikhona ngisewumahosha agerikise ngasikhoni or awushoze I don't know ukuthi masilwa leli gama lemngenila nekhanda should abona ukuthi ngoba lo akafuni I will go and find it outside or awushoze mona waka wareka wayireka athi uyayithenga and at first I didn't even know ukuthi uyayithenga one time uthi ngiyahamba ngiyasinya ku supermarket uthi mangifika kukhuluma umunye umama athi hey mama ngizwe bathi indoda yakho bayibone edrobheni yimina labantombazana la abagcoka igate zizala uthi abagcoka la stockings wama fishnet bathi bayathengisa bathi indoda yakho iyathenga ora awushoze wathi bomme bakumareng ngoba bakosipa jwang like ngayithatha as gossip because ngiyamazi indoda yami ayisinjalo but funny part ukuthi endlini access umuntu lo lengana le addiction yanthwila maungathi uvela lale nje aphume ku uthi ngibone lapho ukuthi ikhona into off yabona kamutho because umakhosi uthi angeke asamuphila ihlola abafazi should angeke asacheat but now akasacheat wenzani wareka or awushoze monaka oreka spatch maboya to an extent ukuthi I had to ukuthi mina ngiyotrace labathu uthenga khona akudizi khona lama hostel la ukuthi uyahamba down uyothenga khona ulala lapho nalomuntu nenabo or awushoze I had to ukuthi ngihambe ngibepha umntwana emhlanje ngishela abantu gokwethu ngambe ngiyobona lapho bathi ukuthengwa khona la uthenga khona ke tavern kamo and then kamo la hostel yabo mbebawo futhi babathola ngapha bahamba bayelelana or awusoze ngama lapha khona ngimele indoda yami yangena lapho yangena yaphuma amasheta ahlangahlangene or katsiba umuntu wareka uthi makafika endini awusoze azangisahlele bathi ngiyathula ngambuza ngathi wena uyathenga na ungathenga amahosho umfazi wakho khona athi wena mawungangiphi yona mina ngifuna uthi ngithole kuphi uthi ulike kwabantu hore ipublic akayideny befuthi like akanamahloni ngayo or awushozi undoda yami kwabo ukuthi vele uyathenga waya wona nowanga ukuthi or munna wakhe kinal overdress ngalali naye angilali naye akafuna ukulala nami awushozi okeni kobumashonisenge chelta ayitsena iya kobumashonisenge yonke into yakhe nje saphilile ukuthi uthenge ispatch maboya or I was like I've tried to khuluma naye or akasahona nasebusuku uyavuka hambe abuye ekseni uthi excuse me impilo sengiphila kwami onke umuntu ecommunity they know ukuthi indoda yami yathenga akafihli makabona intombazana lapha nokuthi azifihle ke akhuluma naye emakhoneni uthi nasemini awushozi umuntu orakale Montserrat gore akisatsibo gore mme ungisela bekathi anceda or bekathi wenza njani akitsebi cause wona no kesimo probleming ekele one yathi uthengisile wena izinto mbili material beyisele uthengisile ufuna ubhadala abomashonisa or like child ngwale ngetsena ngumuntu utlore like ke ala ushoze utlore ngarikeletshwa ngitsene tshikeletshwa lapho mahosha nahaka uri indoda yami ifuna bomahosha mangathi bamba ifoni yakho sema video la abantu abadala or awushoze mina una no kinal 53 I'm just waiting ukuthi ngithole sasa ukuthi ngikhona ukusupport because now sishikina le moto because of one support ngechaba malwethi awushoze akikhona robala lena ndikubungu because of akithi robala lebomanga ngina 3 full years mina nalo muntu ngahlanganyela izingubo but intungu tshambotho gore angathi yavuka one day angixosha afike nomahosha la angixosha ngitloyetsa jwang ka bana ba babedi ba seng right lo ngwane one so umama uthi guys ne uthi akazi uthi ayenze njani and uyisukuthi angathola usizo for umyeni wakhe
because at the end of the day uthi uyamthanda umyeni wakhe, but bengacabanga ukuthi lesigameko abasenza nogogo ukuthi izomenza ukuthi abe like this, because uthi ubaba u-addicted and ale-addicted, so manganamali uzothengisa wena sipahla, wena ini, wena ntwele ngidinga kontlungu wala kre fast money ukuthi ahamba yokwenza lapha yana. So uthi akasazi ukuthi enzeni because ubaba imali yakhe ayisebenzelayo ifela kumashonisa, because ungene gcini ekhanda kumashonisa, and abomashonisa they are threatening him every day mangakhona ubhadala. And awushozi or lapha engilaka awusana bophelo, uthi remember abantwana bama bayithuba gqoka amakhembi, uthi awusana bophelo, like life yakhe is miserable. Benginendoda enomfazi egoli echithayo egoli, but adla ngontlungu ona nokurelela zama solution to cut indaba yakhe yokuchita sa create another big situation. Or awushozi ngimdala angazi ukuthi what will happen if lo baba lo one day angixoshe lana endlini, because angisebenzi akinamuntu achabela ngikoteng ntho ona no game itsi sasa fela gore ke ona tlo ntšha mo mathateng, because manje ngiphilisa imali sasa elabantwana labo siphila ngayo, because ubaba imali yakhe ayisize endlini ifela komashoniseni. Urona no akethe ukuthi mang akanthushanga ukuthi ngisikhiphe kulesigameke ngisifake iso ukuthi indoda yami ibele back to normal, ube mona wakhe. Oh mina ngazi yazi, hayi angazi guys, eniphana umama advice nangoke onesikhalo, yazi onesikhalo. Sometimes guys abomakhosi they are not the answer to every problem. Mas, bye guys.